Ajmo, Ture. Jarani moji. Sačkaj da se... Da se sjedine, da se podignu malo i da se... Evo, sad se podignu. Ili dva, samo da... Da odu malo gore. Nema veze to kako. Ne. Oni imaju sad, ja ne gledam. Da. Daj, da se ja... zamaram. Kad ih ja... Idu tamo ipak, jel? Da. Kad ih ja treniram, onda znam, ovako nema šta staviti. Da. Ali vreme je idealno. Ovo je najbolje vreme za Glimigena što može da bude. Najbolje vreme. Temperatura, oblačno, nema više od 12 stepeni. Mi smo sad kad sam dolazili u Vinkovce u kolima 12 stepeni. Vidi, tvoje je da kažeš i zbog njega gdje se najbolje vidi, jer on čovjek prvi put tu ne zna ili kako ga gaže. Može on kad ti idem tamo, a znaš otprilike kako ti lete golubo. Dobro, tvoje je. Dobro, vidi. Bar kako je sudio, ono nije ben, ali to nema, vidi, to nema puno. Osnovno. Može... Nekoliko dao. 3-4 je dao, ja mislim. Ono što si ti došao, što je do čega si cijeli izuzetno, to je korektno nešto. Inače, sudi što vidi. Okay, Steve, prevezi sucu. Okay. It says the judge as he saw it. Marko, čestitam. Marko, čestitam prvi puta i golubo se po meni, ako vidim, Nema ispita se vidi stan. Judge? Ajde, još jedan. Do. Steve, ajde kaži mu da idemo sad kod mene pa da se vraćamo vamo u 10 sati. Right, we're going to tunnel us. I u 10 sati se vamo vraćamo. Može